Oy, oy, oy. Kisa ingon imong musod ka? Hoy, shh, shh, shh. Di ka pwede musod. Tanaw mo. Gwapa. Hala, napahak lagi ng kilid ni gwapo ma. Mao siguro nagbugno nga iring dito sa ubos. Ala, napaakan. Kaluoy, napaakan. Uy, hello, kamayong plaster niya, oy. Kinsa nag-ingon ni mo langga nga anak ka dinha mo higda? Asus, 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 asus. Kinsa nag-ingon ni mo nga anak ka mo higda? Ha? Langga, kinsa nag-ingon ni mo nga anak ka mo higda? Asus, yung